Alright, good morning Kenya, good morning. Karibu sana mutegeri Omero TV kuma thosi monkanto nyere ndegoro yonde ya Kenya. Na akaribonde barabedere tubare na batu kuma rukiri thira twambire na nteto chetu cia Omero TV rukiri. Todro tugitonyaga kere gitengo kingi kiria ni gitengo gia kumurika matura. Nduku cionde cha Jumatatu twethagirwa tuyikurethagira atongeria baku nikenda ukathikira na tukaga mbere kithrono ga 2027 tugetha tuku make sure tukuretera atongeria baraba thuri na kura baria bagushwa kura nikenda kagita nega 2027 ukethera ukimeka decision yaku kethera mutongeri waku etana mbere na kuringiro kura omwabiria wikira ngio mweru kana jangita jau kiume kithuru ito ari kanito murekete muno geshuga bunge kya Buri na nkuruki inara geshuga bunge kya Central Imenti kira gitongere ni mujumbe kire mangushine ara twazira tukiona gamantu kathumba atongere baba bonekana kumenaneria na kiumia gike tukiambagiria ntuko Jumatatu mutegeri tugeta imwe kwa imwe kana ara geshuga bunge kya South Imenti nege gĩcigo bunge kĩthiritwe kana kĩthagĩrwo gĩgĩtongerwa nĩ Mheshimiwa Shadrack Ndagĩtarĩ Shadrack Mwiti niwe mujumbe wa South Imenti na ntuko naro tukethwa tuimenyaga umabungwa ni buriku ituthiritwe turi na bamwe kana gikundi kimwe kĩrĩa gĩthiritwe gĩkimeneria bunene mujumbe Shadrack na bedra bagituga kwina nguga ateritete kwina gintu gitiritete nigetha mutuko narua twethire tutukirukia umwombe umbithi kuma South Imenti ni muntu wakwe na mujumbe uje na nkurukini brand ambassador na South Imenti atigire na guthuja gututariri na gutwira imbiongwa etete na mbere ndene ya South Imenti kuva karibu sana ngurikane ndene ya Facebook ugatwethira Tamero TV Kenya roterero YouTube kana barabendete YouTube inara Tamero TV Kenya kinyayo na ngurikane turi ndene ya 101.2 FM asante sana tonya na u live ugatwethira kinyano ndene ya rwario tu rwaturinge email kuva karibuni sana namba ya SMS ni roko na una WhatsApp ugo mukari wa Central wa South Imenti na nguruki ugo nembe ombethe uri na uge bwa kubwa igio tongeria uthiro kituma message yaku ngethiro nkimithinga taira o waja ndene ya turingeme karibuni sana na karibu sana bwana Kome asante sana ukaria taruki ona haru nkaribuaga nkaribuaga mutuma na impenderete habari South Imenti tu sawa na ituenderete bwaga murungu na tumbithitie na tukaritie na murungu ari na twi itukona itwetete bwaga. Thank you so much. Yes. Kelia Momero na mukari wa South Imenti in general. Breto ambire no mwera marito zaku na ugwa no. Marito yakwa inimbita wa Kome Matogi kana ringi bambitaga brand ambassador wa South Imenti na mpumite ofisira yetu mujumbe wa South Imenti ndija mbe umbithi ndatarwa ni mujumbe wetu South Imenti gutega mirandi we kakuringira mirandi we na rere yonde iria South Imenti thithitie nikenda tumba kwithwa tukinenkeria mukari ure ukarinde aria kana uria ukae baba kugamea nije kuba mauganga ngani ategwita kugi so aja mujumbe ategera ona achwe ndukimbithi nikenda yumba kwithwa ithingata mirandi iria nikenda yumba kwithwa inya igwata ndukingi imbithi mbaru nikenda kutaka kwithwa bemenya imirandi iriku ititendene South Imenti. All right. Yes. Karibu sana na thank you so much kenyene gututarire watwira nwithagirwa ugituma gutagera mirandi. Yes. Of which it's a good move no tutoka kuria mantu tegi mirandi o ici nikenda tukethwa tuimenyaga umabungwa ni burigo bona Kome. First of all kenda to clarify something a few days ago itwari na nteto kwina gikundi kiumire baruga ni gikundi kia mbeo mbithi wa South Imenti na bari tunekera ripoti na nyumene twabeta kinyo waja kiri studio na kwi gintu barairia tukwenda kinya go clarify on your side baugaga kaba meneneirie mujumbe amona nkatha that is mukuru wa mujumbe wa South Imenti no ntubwa kwerekana iba nenkanire I don't know boxer I don't know tauro icho therukire arina gitakiu nabonekana bemeneria bakiuga iu tengo gya batare kwithwa kithia batare kuthithia ngugi nene tete iu what can you say maybe clarify about that imbiu yendreaga mbere amanchokerie mujumbe wa South Imenti Dr. Shadrack Mwiti nkatho na nkatha yawe Simaton
mubango juju beti mubango juju tide tue ne nkatha yawe kana mwekuro we tikanjiritie na arua atajwa njiria na arua nyambere aye bae wagitege otongeria netithagia murandi ju na mbere actually ukeja gutegera mbere aeja na pant kiriari kitona totwari na gintu kira kiretete thina sana mutumate tanto banene bakwewa tuge jamboxa ni ana baskuru baba primaries ni ana baba nini ko tanto bana ari ute muntu munene oraye wangu yuchandene so nyare okuga nto be mumeneria itumenya be mumeneria batiumenya abakuigwa ni ura muntu akaigwa then nago ite okauge ora wigwa ngani akiuga so mbere aeja na pant kiriana bari skuru akathiuruke banenkaira na bangi then kienda ukiraripa ya umbuge atinenkanira ka pant kara kamwe me akuya anenkanira kamwe aeja etho imurito ukaewa ka box ka kumbo tumire nyameri iri kana ithatu ukuona yes ri aeja na pant kiriana bari nonere gutibui akune anenkere mwana ora pant na gintu kiu kio gwatira pandi utikio kirio so inyomu nenkera pandi atina gintu kikiega gwatira pandi eu utim benefit aragitate arathithia nukuigua na ndirio akweja na panti ki mwana uo okari amunenkere pair ya pant asoke amunenkere ka box kauga pant nikenda nandi mwana u nandi ukumbo mwandu usoke asoke ayo towel nukuigua iyo ndakwira ni mwana wakari nukuona weja gisendie mwana kana kamboi nako ka nuntu igitara me kamboi eja na pandi nandi anaba tumboi bakaudia nandi batuna tutwatikwa tukaliata na nije boira wamboi chao ndi tirikana kwa so no ategero na atiri ntunya na kwenda kana ka kamboi na gukithwa kena otheru nako kaewa boxer nukuona kaewa boxer ile ina ithimi biako gacoke kaewe vest kaewa vest gacoke kaewe tile nandi iu ni opurangira mwira mwekuro mujumbe na onde ne Saudiment so tantu banene au bagwita bakiwa na tantu banene bakoewa mpumite ofisine na ndio mwe ora waejanaga uti muntu munene wayo ngui ko woga imantu zari before izari na thitha ya mantu ja mbere nukuigua na thitha ya mbere kumaanisha imo bango jo eki binafsi kana imo bango pengine jo mbecha chia constituency arite mbecha cia constituency mu bango jwawe nuntu na inyare yariongite ya kwita na akinya skuru na gwitana ura mwana uomba utumira gintu kiu na baitana ura bomba gutumira na mbecha ute ciawe yani mbecha ute cia CDF kana cia thirikari isia wewe ngwa na acore bawe nukuona acore bawe ba mungana nuntu imbiga winya na aria rimwe na utugwita mantu ne akauga kinya gwatuika ukona ukwiga ntu tigeria umbo support murandi ju na eja na ura aria umba kumutetheria nukuigua so ne acore bawe na weka mbuga kamuchara kara mbuga atukugitura gwita kagitate kwa utembeca cia thirikari nuntu tinombe cia thirikari ikuma kiri ofisi ya mujumbe amu right bana come do you think mubango jo pengine jo dire to impact life kiri bamwe bana ba Saudiment in one or another inkuona mubango jo ijo tedia muno nuntu kinyaka baraba ku request mantu jau ni achiari nukuona na thai ke skuru ile riete ni nyingi sana ndene Saudiment so iba kwenda nyabo na achiari na alimu nuntu ryo ukona mwana mwarimu agutira skuru maita jairi jatatu nukuona nuntu bwa thina ya kwaga pant nukuona na unitaraidya mantu akuraja unbara ambariri nyagwa kwanja undi na mwana mwari ne grade 7 na ntukwe mwena mbuga antikaroriru ntubu igitare yakinyira ya period yakuwa najua nukuona ntukwe mbere mwari okwanda uga mwari okwa ndigwa pain sana nyawo ndono unchaure challenge ne wejo uni ndarinja mwari zakirira mwari okwa ndari mantu mwana okwe zakirira
akwijakirira ugoronda muria imbithina nandi atikwenda kumbira challenge ile onere school nare akwija ndamuria akira nuje ndanjiri oge ndanjiri nyani kumaka yes nandire etire ngina nyomba agwita ngina nyomba amwira manzo aya mukarikire skuru nariko skuru nare ukona na watare it is the first time so untuburea mami wako jambira ura ukarikire indegirwe ndina penye nene sana na ndono challenge yu mwana uo ukona nio nyabangi bagitate na pengine mantu ja nini ja mwana kugea period ja kija mimbi muchiari ate awea nukuona na muchiari ate nai pengine kula chiari nyabate na mbecha nukuona dayu na ino kuona ukwatuika kwina ga support ekite ukakugena kamudhido keki au huyo ntu bubu keja mwana akomba kugitate akomba kwandu mancho nete na mbere na ikyo mbakikisha nandi kinyanko atuika nkona mbecha kintu kira mpamba wakikisha nkithia shopping ya nyomba mbakikisha ningwa pand cia mwekuro kwa si sawa na kinya pand cia mware kwa si sawa nuntu inkumenya au nandi ndiau anaba family kwa ruteru sawa nukuona ni na ntaigwa na challenge je ukairi na indamwitire ndamwira no ugukara mware kwa ndamwira ugukara na thai yethero sawa. Okay. Yes. Ibaga sana no tubago clarify that issue. Pengine tukimbebera imbi ya reason kana kulingana na ugora bwathujire because nyago imbe umbethi. Na itwarane gikundi kingi kia mbe umbethi baraba amenanirie that program na bameneria bu nene muno bamba bakuganga wagindoni into bingi tabiu. Imbi atumire gikundi kike pengine bachumirie na kumeneria such a program. What was imbi atumire bario? Kintu kira mpumba kuga kira mpumba kuduganya ikyo yatumire igitari siasa ene tuli. All right. Nukuona na mwana siasa aswaga kantu karea omba kuringira kwa mwana siasa ongi nukuona na inkumba nyaba bakwali manto inkuba chokere nkatho sana nuntu within 2 days yumwekuro Dr. Shanda kumuti athiurukire ibi ndiguru yonthe ni ijina kweja na intoi na kweja na interview nukuona nyetho abajukaia na njire tebui iba tumiririe rietwa yawe within 2 days nuntu every umitandaone kila mari yamenya na kwejana nukugua na kwejana ngui ciandene mbati ataejana ngui ciandene kila ntu bane nuntu mtu janki nkerwa nchigurire me ankaigurira no tumba gutoya mtu churu arendene and abakurega go clarify batuira ba ibe kuba bakoewa nukuona nuntu nande thwa akuja skulu teu akuja kama tuse intobia skulu na ndika na kambo igati kwa kariate kana kambo iri kakangao okanengera pand wakadengera fund gaikina nukuona ategera wenguona nuntu nyawe imami wetu na imami we na ukwenda yani ukumenya urakuja so eja project yu na endereja ndakura kendereja project yu tika na ari ni enderete newe. Alright. Yes. Ibaga sana. Kuna mtu wetu wa Kelly Joy Gaki aruga from Kombone, salimia sana huyo kiongozi. I have benefited from madam's program when in primary. I fully support. All right. Ibaga sana. Good morning Turinga, tuko pamoja. Naitwa Martin Muthiunkumi, aspiring MCA Nyaki East. Ibaga sana. Good morning Turingeme Mutuma. We love youth leadership and the people who can bring good advices on board. Salimia sana huyo kiongozi. Ibaga sana. Tuma message mutegere ngedro angicho akayechonda but before tutagera bona kome kure na issue ngendera kuona yarizwane antu na tukenda utwaeleza kidogo from the office ra okari kwiba mabara atarira kuga mujumbe ne tidrito age support sports na talents pengine no tutarerie bona kome from the office manto jege support ya talent biya biana meshedo mujumbe Shadrack edritwe agitegera manto zata kana edritwe ari na mibango ya these things so far mujumbe tike edritwe akibangania kendereire yani mtu supporta ina mbere manto za mbere na gugintu kingi mpenda kura youth
thaici ugwe ngakuria within Meru County ng'ani ontari umbere asani bara wije mwembi omba kuthawije bari bathatu ntubocore ti sawa but ukethwa ugwe kwina gikundi kithithitwe gya asani nukuona na imbira mbeo mbithi nkamira gintu kya mbere thai nuje mantu sports tuge mantu sport mebira kana mantu jangi jaitirwe ki national government jeni kwa county government mbechira chiatenga wasia na kwi muntu ndeigitwe auga Dr. Shanda Kimuti ubisiwe ina mbesa cia sport enkwenda guklarify mbugo tembesa cia sport isire ubisine yao ya mujumbe isitiro kina national government ichitiro kina national government cheni kwa county so manto sport go support manto sport nini jasokere county government national government ni eberwe mbecha iriko mbecha iu lakini Dr. Shanda Kimuti timu ira isi organizer bara baguchega babenderete ochega imbona bakijo bisine na bakauga baka request net baka request mebira nukuona baka request nguo kintu jakiu ibaeja kwa nuntu kuna nya teams ira trombe ira naguririte kwanza naguririte timu nyingi sana cia timu cia abogeta kuna abogeta kuna nije South Menti na sub county ithatu na iu ne achievement ne mujumbe na inkomuribwa kana ntu baguturetera sub county ithatu nikenda gintu kia kionde ikethwa ikithithwa ikethwa kiithwa gi sub county icio ithatu kuna skuru ira mu requestite iu cia sub county cia mu request achigurire uniform ito achikerie mbuga meri ithatu ithiri au twabaikiria furu twabaikiria full nguo cia gucetha na nyamibira twabaikiria nukuona so na ndenda kwira ndukimbithi kana timu ira cia gucetha bugakarana au mujumbe bwa muthurire na mujumbe wenu mujumbe Shandra Kimuti so si organizeni boetabu ethe ineti bukwenda ethe mibira bukwenda na thaici na banganitie tournaments ya wewe ngwa vinapse ya ya foundation yewe na banganitie ne mbuga tukabera anytime mbuga tona kanya tukejo aya kara kuitho kanjiria tukejo aja tubere South Menti within South Menti mantu jange asani asani indatrimene na bokire kwena function yereo ya muchoro ngio kwa itawa Kinoti Kinoti nara kwirumbo rungi aitagaru beru na ndiguita ndacemania na inibara na ndigucemania na inibara mbere manuije kithirikari ura thirikari therwe kari no mwanka buci organize bwethwe bugikundi bwachwa gikundi bwandike proposal ira bukwenda kunenkana thirikari gitata ibutethia nuntu utategeri nyaki national government dukona thai ki mantu ja kuthiuruka beja wa empowerment ici itiwe wa mtu umwe ni kundi bila bi organize na bia proposal ciao nikena thirikari umbo batethia uni ndaba challenge na ndabera atiri igitari urondere kurukite ibatige kumuntu misumari kuringira tu misumari kidogo bakira batumbo benefit ya thirikari ba benefit ya thirikari ra ijite ndaba challenge ndabera atiri buri asani kai ninde gurwamwe bwakarande gurwamwe buge nande turi asani turenda gutethwa na giki na bwandike proposal cienu buri asani buri as a group nuntru no mujumbe no abutethie kiao kireboewe ninya kireboe guru na ara aburombere nyote thinya wa machini bukwenda ka gintu kingi batingo cokere Dr. Shanda Kimuti sana nuntu nategete ona rwangiru rwa aini kana asani ruindene South Menti yewe ana kubakira thai tukwaria na kubakira na gwakira itawa Center of Excellence Center of Excellence inyomba ino bichi chonde cha thirikari ire yakwa kubu na no bisi eji gwakwa Center of Excellence ina mantu jau ina studio ndene studio ya asani igintu kianjiritie nya tukoma tugeta igintu kianjiritie foundation yani igintu kianjiritie thaici so ikethre nambi ikethwa ina ubici chonde kwena jai mantu jau duma
services cionthe cia thirikari so antu ba South Imenti uti muntu wona yakwa werugurwa uti muntu kauma South Imenti eja Meru town ya ejira unduma eja kwa unduma services but wona yakwa nyamusani ba South Imenti bakethwa bena munyaka mono nuntu mbeche ile gwita gwiturana ni babangi na aja mbeche nyingi ke thirikari yake nuntu kinyombe wikethwa ina studio ndene ikira ina studio ndene nuntu nategete ona asani bakura thina muno na gipindi kia we arenda gwakikisha nyombe igwakwa na ekwa sasawa nikenda mwini atararamike enda kuina akathithia document cia na kila kitu agaikia kwa thirikari agaitirwa gintu kio no me into bia thirikari na bini into bia sasa into bia sasawa. Right. Yes. Kome tukirekera uko gintu ndaigwa uga bwithiritwe memba mweba asani na kuginya gweta mwaike noti ibethirite bakiugaga muno Daktari Shadrack ati ubategera ta asani but ko gintu ndaigwa uga wa berire perform bawatanire amwe bandike proposal. Do you want to tell me munkera thai pengine kana for that time kuta propose nyema reto ni these young people kira ofisi thaiji uti proposal bareta ki uti proposal kinyite ofisine ke mantu za usani na uni ngokaranke nkira kinoti mushoro kwa sana na ngokaranke mwira nabanganie asani bau bena my brother Genuine you know Genuine producer ndamwira kare ni ndiguru bwakara ndiguru yukieni ainibo aninya bonde ba South Imenti barabu abo kumenya na barabu bonde be ni stinge barabu bonde bobo bakwina bukari bakaribie nindi bubere ori nyabu ngobu nuntu buratongeria kinoti na Genuine buratongeria bubere abo benefit na thirikari irio nukuona nuntu watwika ogwe nteja kigwa nkuromba gintu umbata nukuona nkeja ngakuromba membija thimo je ngakwira mpantumire nteja kigwa ntumba kugatiri karomba gania gintu atigitate atimpa itu akarie ndiguru nabo na tukarande guru na kinoti na Genuine nuntu ibo tuona South Imenti go ibo betho be batongerete manju ja usani na twabera atiri thithie ni proposal imbibo kwenda bura sani kithirikare mujumbi nukuwa bure kurenda gutethwa na kina tujukie proposal tuikie ofisine ofisi receive proposal ya sani so bwara yako ithirwa mantu ka bwara yako onura mantu bukwenda jombokara riu na ndiri nyato kuga thirikari ni thuki tuo ni thuki lakini yote proposal ya ikwa ofisine mujumbi kila sani. Yes. Ibaga sana. Good morning, arugani Jacob kuma Kionyo. Tunakutuma kwa mjumbe umwambie zile mashida tunapitia kama wakulima wa majani chai Kionyo factory. Alright. Ngwitikia hii ntomo wake kuga okuthikira, right? Yes. Rimbira Jacob kuma Kionyo. Maybe Jacob no to tarire pengine problems yu kugera nikenda chikomba kudura chikikinyigara the relevant authority kedre ningoge ya mujumbe tumenye kedra ni ngoge MCA nikenda arimiba majani kuma Kionyo bugeta na mbere na kutetheka. Thank you so much. Turinge good morning, watching you live from KK2 Hotel. Tunawafuatilia. Asante sana turi amwe. Kirima ntojegie barabara bona kome. South Imenti ntuge ni kimwage gishiko bunge kina mantojegie farming sana. Tugategera South Imenti kwenda toguga majani kwena mantojegie marigo. Tobi bionde ibidagiro bikendaga arabikaitiro mundene barabara njega infrastructure na ambi. Umba kureta hata so far South Imenti in terms of infrastructure kana barabara pengine kwena barabara bado china thinago kwena maralamishi jakarige barabara kana South Imenti no ugo kuningana ugo noge you are at good place in terms of infrastructure barabara chena manto barabara mbere ma ganchokiria nkatho Dr. Shadrack mwitikatho mujumbe South Imenti na arambita ni imbuga nyamuru na aria gukurukira nete na mbere mutharima nuntu gintu kia mbere we mutongerio kenda gutethia muntu kapisa mutethia buru ambo muithiria ara kumira ukuona nuntu thine ra tigawa ikiringirwe tuma muno ibarabara nuntu wa muthiria barabara akomba inya kumiria gintu kumira akomba kuma guchoa igitenya ra ambura karitire ambura akomba kugitate kumira guchoa lakini tugira daktari mujumbe wetu South Imenti ategererete muno imantu ya barabara
na barabara arithithia trip igiri nukuigua kwina barabara mujumbe na ntaigua mujumbe ungi ndene ya Meru County uikari uthithietie barabara county mbere matwatura kugua achiagera nairwa nukuigua Dr. Shadrack Mweti na kutegera akona mturia wing round atije barabara county na atije barabara national government nukuigua na kuna barabara ire batero ithi mujumbe national government na ingi county government Dr. Shadrack Mweti ngakwira tu barabara inkai irankurikana Jawe county ni ku Jawe county chonkondo kwira na ndimbere tu ya national Jawe county kuna barabara irambije mono itwire inenkerete antu thinene mono na arembau na ndi arimberia arimba marigo na into bingi bya ruji kuna barabara athithitie county government ya kuma Kiambogo Ndamene Muthingiri road yewi barabara area antu bo bataraia na ndi bo bakirere nukuwa na still barabara yewe Kiambogo Ndamene Muthingiri mheshimiwa narungamite uga akamitindika mono akamichuira ura ikomba kuikiro rami nuntu bangu girere ariko ngugirera iwi count itwire twete thina miankera yonde nuntu nioni nene na ndi MCA nyambe chira bagakairwa ona minenkera nya milioni 7 ka milioni 8 kikagina kara kawe ikuthira na ndi rimwekenjega kururua lakini Dr. Shadrack Mweti nejire amejukia akuthurwa na amejukirie na yari mana yekirwa kware west na thaina itumba kumiri into bietu bau karibo tumba kumiri eria itumba kumiria marigo nuntu zuni yo na ndi yonde Ndamene location ne mantu ja marigo ne eria i barabara imwe kuna barabara ingi ndene ndakwira iu andie mitungu ndakwira kuna barabara ingi inio iu etwire thina kabisa kuma nthiguru rombwa barabara iyo ithawe igitwa irindi na ara iga wori bwena mire na ara irindi urigwa something irindi na ara barabara iyo ima kona mbaya ikena merindi igeta kiandurwa na iu no jauri mibunde na ndipo South Imenti bwagwire au ndeu na barabara iyo mheshimiwa no mbite kuthurwa akimiura kibali kingi kiario kia maiga ngari teitairio rori teitairio na hii ngari gwitiria na ndakuri barabara county ukeja saindi cia igoji ukeja saindi cia igoji na ara kuna barabara ya iwe kuna barabara ingine etwire baete thina kabisa ni nyone county na ni nene muno na choka barabara iwe kabaithiria ni Maxwell Muhoroga road Maxwell gitine Muhoroga barabara iu ni county government mujumbe Dr. Shadrack Mweti ategerona antu bakura thina sana achoka ona ndinjire ununtu au baithiria na kuna ruji rurio achoka bakira ndagasembeche nyingi sana na ntu wau ndandetite no the other day kuma nyaumiri omire na nguku ina tuchui mwamu akuruma na nguku na tuchui akona akuga mto mujumbe on Dr. Shadrack Mweti na jita na kuringa mbicha ndagasene nuguga ajukirie nguku ina tuchui ndamwira ni mami yani ambira njukie nguku we na tuchumbikirie muju mwiri bwega ndamwira ari kuria tuchui bya kurari nkeja gutara nchamba kana ngukwira nkagitata nkamwikiria nuntu bakugurwa kuragwiritwe nuntu no imu biashara barabara iu abakire ndakasa itwire baete thina sana na barabara iu abaithiria na thai ni bo mitumira bwega nukona na saindi ingi cia kieni saindi cia igoji na baruguru still barabara icithitwe ngonga gutajira cyo ni nyingi sana irathithitie nukona iu cia county for example jaro ruterwa mantu ja rami nyarami na gwikira kiri barabara ciawe na nkumuchokeria nkatho muno nuntu kimianke ezi yawe atuge ni thatu irathira tiu ukona membi atuge igitarari rarora manke 10 barabara irire kirirami kuna barabara izi ona onerari bambanki au kuna barabara itiriti au iu ititi bwa uruku kamurita kitenias kimujumbiro rari ku na sorry kugo yari dito kilomita 3 10 years kilomita 3 Dr. Shadrack Mweti mianka 3 athithia 80 kilometers nerikia iwe kamurita gwete kwanta mwanka gwata na kithongo iwe complete ndakwira wita making iwirami tezi KK Muhoroga mitungu
thai nenkeri mbea cia kuthikeria nenkeri mbea cia ku nuje rami ne iragwa na pieces urore kwa iretie 2 kilometers thaici kimianke ithatu ni ithetwe 9 kilometers nukuna na ndi ndakura kiruterero rami still kwe na rami nkaringithia muno itutuma mujumbe ama titoro nukuona ararate mami bara rami yu amichukumite kuma Kionyo ije Kanyakine ite mitungu barabara yu ati kumama nio nikuwa nuntu akikisha everyone ina rami ekumiria ntu nukuona mantu ja barabara ilio na ndichi yawe yu tutare nuntu na barabara cionde akuthithia. Thank you. Yes. Ibaga sana Rembera Lawrence Mugambi kutoka Mwishione boda group. Sisi tunaunga mkono Daktari Shadrack lakini mwambie akuje atutembelee. Ngo tuko gake Nyantomwa. Yes. Boda Mwishione. Yes. Mwishione. Thank you so much. Akauga I fully support Kadendo but in 2027 I know Shadrack will win because he will use money. Nioma? Okay, ko use money ntegwitikaniria na ko use money nonto mbecho twoti nacio mbecho twoti nacio na ki ruterero siasa meatika mbecha tutomba kuo twoti na mbecha ukona lakini kintu kira akariba gatega batu tuga mbecha tugatiutaga ngugiri gititete ngugiri gwitwa nukona so nyam uamwire agatega mbecha atega mbecha akagwa natege muturo ugitete ngugi kana ora kuona akamwitira ngugi ira kwenda mwitira. Thank you. Yes. Togasane ko mochoka reta na mbere na gututumira message moso akariba South Imenti naro turuga ni utongeria bo South Imenti bona kome mujumbe Shadrack no mwa wa jumbe bara tugete kinyabonekene bakiringwa sana kinya some of the young people kana bamwe batongere nau no ntumwe kwithirwa ari aligned na Rais William Ruto kana na thirikari na iyo ntonekene wazi ari ndene thirikari, right? Is that the case? Yes. Pengine no konde kumenya ari mujumbe uria bende thirikari na barabari bakuga 2 term imbi ongwa a benefit kana akamukari South Imenti mbakuga na ku benefit kumane na mujumbe uzo kwithirwa ari ndene thirikari. Mbere mjambire mukari South Imenti na nchokere mukari South Imenti kadho sana nuntu mujumbe mukari South Imenti kimuchokeria kadho buru arari na mure mukari South Imenti mure muhathanete na mbere mutharima iko tunenke iko kumuthura Dr. Shadrack Mwiti egitara ari ya UDA Dr. Shadrack Mwiti ari Jubilee. Yes. Na mtura utarira inine William Samoei Ruto kukuruka kwawe kwari na inyenene muno nyago no kumenya na mukari South Imenti arega kuthura mtura rungi na kiama kia UDA kiu kiari na VM athura Shadrack Mwiti. Amuthuri athura Shadrack Mwiti nuntu bangugira Dr. Shadrack Mwiti ombite kuthwa twitirite nyuma munyambere athurwa for example igitara COVID igitara corona Dr. Shadrack Mwiti no mwe urothiurukite miru yonthe igitara rarira COVID enenkanira mask sanitizer na into bingi sana nukuona ara unimbona ni wakaribonere Shadrack aye wakanywa kombotongeria nuntu athiurukite miru county yonthe na Dr. Shadrack Mwiti akwe wakanya ari ndene ya Jubilee kinya tuitona jaka kwina challenge akakurukira lakini gwe gintu Dr. Shadrack Mwiti atwira we ena power ipawa kwenda tumwa ya gutonya ethwa ni nyombe je atonya kwatuika etonya ari mujumbe o South Imenti na gintu kingi kira atwire nakyo atwira ena connection no utumionete connection imu kwatuika no chore kithirikari wira-ini neguru tuino chore chore na ntu baba ingi ya party from mwenye into bibikare bikore bitairwa mbunge ara into biorunga mambunge ogetia Dr. Shadrack Mwiti agwinya karega kurunga mambunge akeja ofisi neku akwiri kwenda kina no munenkere nuntu bunai no chore for example bwana mutuma Dr. Shadrack Mwiti akuthurwa batu twari tuonete nyezo tumuthura na Jubilee na ndinetite nyombe nei etite nyombe UDA twatega tukona mtu jaka tiumbo kunderi lakini nkumuchokeria ngatho sana muno Dr. Shadrack Mwiti nuntu Shadrack Mwiti akwe wakanya gutongeria batu twarigarire na manka jwa mbere yaki
mwaka jwa mbere Dr. Shanda Kimuiti na turetere birth and death certificate akuina atwi itareo kiu ikyo tonere o Shanda Kiakanderiva inaje retro Kaguru thai batu ana betu ukenda kugira Southiment yonde ugikari ukenda kugikuria mwana kumbath kana ndethi kiri mturo pasite mbere tureja miru tauni ya mbona mutuma thai into yonde bire ubigira Southiment twa mbere muntu uma na ara igojira muro na ara akeja mwanka miru tauni ariko kugiria mwana we mbath na nukuona thine ira itwatwine au nuntu no wije na arua uje na arua weja na arua ukiroija ruju weja ruju ukiroija nukuona na riu ukuma na ara muro igoji na ara kam na ara igojira baruguru na ara ukija inutumira mbese nyingi mbati na inguchokeria antu bara bau bakweja na birth certificate and death nuntu ningwande brand ambassador ndiunga au nkarakara kuliunga nkendo meis ichallenge ko wananchi bogetate bokurukira kenda nenkandira report ofisine so rianda aligio ndethiririe mwekuro mwite mitungu ndamuithiria akarina mwana au ndamurithe ngana wijire thingana ambire jire tha 8 na kwari tha 9 na 15 ndakwira ambire jire tha 8 na bunga kena document ena document cha imbathie mwana ejirite ndamuria ujire tha 8 ambire jire tha 8 na thaiu twaragia noe kwari tha 9 ndeka 15 na tukiaragia noe aruma gwitwa akuruka ewa certificate ewa mbathie mwana na ndi oyo mbathie mwana ndamuria ofisi ni ubutethia bwega ambira we akurigara muno nuntu akwijero ezero anenkania document akero wetere nya kimya kimwe kabimya piri lakini ara mbira kariba Southiment wetho ina document iri kwenda kachionde ku mbathi ki mwana ara utumbo thira ndaika nya ndaika thate itibatero thira bunka ki into bya kubya tonyo masinine mbathi ukameona ndaika iu wanenio iu ni achievement ya Dr. Shanda Kimuiti kiu ikyo tonere aki aguturingithia nkoro cietu point number 2 mwanko jo jonge jo ambere jo athira jo iri mbua jo ambere nya jo thira eja na gintu kingi gwitwa land registry office ya land registry thai akalia pa Southiment yote muntu wija town ya but Matugi don't tell me obviously each on the itareo Mano chidra maybe chiare okay jere ongo or something completely ndakwira otikyo kiareo all right aya iu thai land registry iri au muntu ariuma mitungu akauma mbeti anto ija town kujira taitu kuja go church munda thai aritana kubu iu ni achievement Dr. Shanda Kimuiti ukugwa na into bibi mpe nkwenda kwira akaliba Southiment utiro tona arungi parliament even a single day arunga muga antu bakwe kwenda birth and death certificate antu bakwe kwenda i connection ira atwirire nuntu na ize mutuma na mutuma ero angine ru kwou antu bangi betindo linge tuma na ara waga kurukira dungu ejo bisi neku we minister umwire bakurikania president na ngukiji ni kwenda gwito ningo au nombijite yes interview ndo daktari akuthithia interview ndo aidetie thai no kuga center of excellence ire ariko ire au ni wakwa tu thai twina land registry ire au tisa sawa birth and death certificate ire au na interview bionde ruto atekirite saini umu bitigitatia biteja rem tell you the truth ankwira na ndara akagwatara ini thirikari nundu mukari wa Southiment muitane na arua nyawe no wajukirie kure we etanenkera ekira kaboxi ne ka William Samoei Ruto na mwire u na awekira kaboxi ne ka William Samoei Ruto amwikire mianke ngana mianke 5 so mukari wa Southiment ni Nyamiro county onde uwekari wetho wina mujumbe oku ka MC oku kintu kiria kionde akona MP ndene Meru county gintu kiria akona ukurukira William Samoei Ruto nukuwa na no mwanka arungama araka au geno support William Samoei Ruto nuntu mimbiru mianka ewe igitamu ciao itathira na gwatuika mujumbe Dr. Shanda Kimuiti akarungama ground anjirie kura William Samoei Ruto achoke barabara je utukuigwe kionyo
na methingatite muno ni kiri mbeca ucokete amwire andeja menya nteto iwikethwa i mantu jangi bwana Mutuma so ikyo nkwenda kwira akariba Southiment na mbaengerekano na murimi ugo uningeta narua nkarima into byakwa ngeka nchukune na ugo nawe into byaku bye mundene na ibitiere bwaga no tarima kwana ningaroka gwaku kuringire tuma gwotake into byaku ngakarengi uringire tuma into byaku abiurirwa na ari nyoni na imbethwa so inyago no bati uchiuria na ndi daktari noe muntu mume sana ari aja gusupport William Ruto nikenda wirane bure kire mukario Southiment bomba gukinyanira nukuona Mutuma nonto tinange agaita na gintu kingimpira akariba Meru county na Southiment constituency mbere na arua Raila Odinga noe wari uregana nae uregana na thirikari na izi mbuwe nya tukauma thai na ugo Mutuma tugeta state house twa mwithiria ku twamwithiria karinde ku state house yariko bakitheka na William Ruto nukuga betheka niki ni into bila Raila kwenda bieta Kisumu kumania ya thirikari bigo githada bigo Kisumu nukuona na ndi muntu no ari aja Raila menya etia barabara eta Kisumu yanjiria kuthithwa irigura nkwendia irore kagitwa mbeca ndikare barabara riku ndikare barabara ira na ndikyo no Dr. Sanda akimwitia kwenda Raila agita into bia wara nwe etwiterira mije una ndi arathirikiriria iwe rubirika murita yu ndari itigere kurugoro aki jere ngi yunda kwira ya KK niyo nitengeri mbeca ithirikirwe mwanka mitungu nukuona nikenda nwe inyokirira Raila barabara ire kirina araka wirira muturo ri wikirina ara watwika inya wa Southiment na nukuria barabara ire gwitata barabara ire utumira lakini twathikiria gituma kia wana siasa ka baraba kwenda ite umetuti mbonderiba right. Yes, yeah. Thank you so much for clarify. Okay, u kwaria bwana komen kwigwa uga something na igentu ndaigiruwe kinyake some of the people bamambara mbedere tonkiba ustiaza ukuga daktari Shadrack atiaraia mbungene muno lakini agatonya na akubi no tugutonya mbungene uga tetre etia baza registrar teta komite kiri mbunge right biu bionde aga ikomenyana na kuthithia yes no tuende kidogo tu clarify mujumbe na batare kuzukua nore akwaria mbungene kaningo gira gwitakire ground which is which ore akwaria muno gwitia kana ni jaraja kuonekana ndezi ambe akariba Southiment Kainyamiru county kura nto kwa bunge ba Meru tonete barungi mbunge na bakaringe tuma sana baringa inyamethe tanara lakini constituency ciao tikyo giku you see constituency ciao biu beringa ire tuma utikyo kieja mwanka na arua tuli nukuona lakini Dr. Shanda akimweti nukuona we bangi bakiringe tuma na ara mbunge nini ngambia Mr. Speaker see what we kira akabanga kwariomba kwariria kam gintu fulani gintu kimwe tukira kuona ikibate gwitate kubati kwarirwa na ntauga intobi atika batere kwariwa na batere kubitia mbunge ubona lakini batu iri turakariba Southiment tutendo menya gintu rami irejite iretiritwe mbunge nukuwa randi registrezi iretiritwe mbunge nukuona batu gintu kira twinakyo i mheshimiwa aitenara gaita kana mheshimiwa nya constituency yingi twahakikishe etho agintu gikuija tukenda gukara kumenyana ndi etho nkuona thimu iji na i ubatu bwa thimu ni thimu kwendaga twanjira kuana ndi yumite na angeri ithire twate anga nuntu na ndi ja Center of Excellence iwe jete na ndakwira etho akwi gintu gigokiria mukari wa Southiment ni ofisi ire gwakwara nuntu ofisi ire gwakwara nkubu iwe Center of Excellence ndakwira eno biti chonde ira umba kumaja dai uketo na ka problem kidogo ukwenda gwita Nairobi kuthithia inya ofisi yu ubiti chonde ndakwira ketho ira ariko muntu akauma abure muntu akauma egembe akeja ofisi nena akeja ofisi ne kubo au achievement ya Dr. Shandra Kimwiti na gwe gintu kingi nkondo muchokeria nkatho sana wau tukwaraira mantu jau mantu ja urimi mantu ja urimi Dr. Shandra Kimwiti ategerere ona murimi wa Southiment alima Southiment akeja Meru town ya kujira fertilizer kujira into bioremi aturugurira center ijiri imwere ndene yegoji engi mitungu ya mantu ya fertilizer dirikari kare ta fertilizer ariko igaturetera fertilizer ninkuona ichi functional yes
murimi anytime no ete agatetheko na ndi thai no ntumbo kuri fertilizer iri kukanire kuiro nuntu cija ura o arimi bakurima yes lakini ndiuka kagitene kare fertilizer iro ku active you buruna fertilizer sionde type cionde irari mbenda nuntu nyani ndiungarira bikojukua cija gariku cija gau antu awe jatau ni muntu mwana ara nkwirire igojira muthia igojira na ara mitungu na ara na ndi sento imwe mitungu ingiri igoji nukuona so ki achievement una ndicho jaiu connection jaiu tukona na ndi Southiment nego netete na mbere gukira. Thank you. Yes. Kwena kiore kiraja na nkenda umuchokera mbere mbeta na mbere na biore byakwa. Ruga good morning Meru TV. Uliza kome ule mradi Shadrack na Rais walikuja kufungua wa stima ulienda namna gani? Muradi jore wa stima ambe kariba Southiment. Mbere muradi jore kuba moba uganga makingi jejere angaje nama angaja idia makingi ja jonereje nami nuntu makingi ja kumarije namire lakini ni yetu center aratwika ara makingi ja batigwe kwa center imitongo iri nukuona imitongo kwa energy na thai indiongirete party nyingi igwikira stima ndene ya Southiment na party ingi nacio igikairwa street light ningo chokera Dr. Shadrack muni katho nuntu no tegere nya area na undene tubarabara yuchi andene nya imwe cha county akonekire street light nikenda mtu ure nya auma ka market etonya kwawe aitho murigi kuna street light igoji kuna street light cie ndene mitungu kuna street light cia ndene cia mikombone nukuona na biu bionde ninto biratona ara isi ena biara ura nukuigwa na kuna ntu batire bagwekara mitandao bakwanga makingi jajukirwe je na makingi jaje na mire tukauma thai unda gwikia antu gwito nyagene nyagene thai uno ndirari mbua bimebire bithinde tete kuona ura bagwikirwa stima nukuigwa stima hii thiurukita area u nukuona na mwanka thai ndakura ku area uni brand ambassador ntakinya gwita kubutaka mirandi iwe gwikira kwa stima nukuigwa so murandi uno jwetete na mbere ninkwenda kura mukari wa Southiment akathikeria tuma etho mujumbe na muthurire na oteria uni 100% oteria mheshimiwa atije area yawe area mantu ya stima oraikari nuntu kuna transformer injeru irio na kuna ingi na ndi ikuthirwa last mile na mono kila mujumbe akuthia gingi kia mbere ikuthirwa antu last mile gwikira whether transformer iri tayari within 600 area au gwatwika nantu batano bakundite stima mheshimiwa na kuhakikisha transformer au within 600 squared bakuona stima nukuona na iri tayari itina stima igwikirwa stima nenda kura ntatu icio nde twaria mantu amenke ngana ithatu imyanke ithatu no twaria ntatu icio nde twaria na nkume abiure bira uno tugachokia. Yes. Thank you kethana kithomo ga biu binge but kure na mantu jiki kithomo tugitagagira ndene constituency mujumbe na nenkiri Kenya mantu jaje CDF na into bingita bibi na gutigira na gukiria masukuru za na gwaka skuru imwe kaja ngerekano kwena mujumbe na gintu kira kujivunia tugeta tigania east mpuru na gukiria KMTC tugeta igembe south kwa John Paul iba kwena into bingita bibi pengine no tuende kuigwa in terms of education kire Southiment mujumbe Shadrack omba kujivunia nambi akorua imbio iongo imbete kwithirwa agikiria kiri kithomo ndene gicikobo gikiu rutero kithomo mbere mamuchokerie nkatho sana nuntu rutero kithomo nyati mami na itukuona rutero kithomo rwari ndi muno igitariri kurukite kwirinya bo baciari batata bakiuganga principal wa school fulani beberwe something such cases each are sometime na mbere kambere akariba Southiment mbere nyabatuka mtu nocho akura kwatuka ku mtu guswa akura ndene Southiment ndamuromba nyana gitio gikinene agatonya siasa giskuru nuntu ito ari tukuona nya siasa igotonya skuru ni wana siasa batonya yatiri beta bakabangania maandamano wana siasa
baba guchoite bakabangania maandamano bobongwa bakona tho chairman kana bakona akuru bathatu ba skuru bakanje kwanga skuru etikari skuru yenge etikari anga skuru etikari nandi nuntu na mbecha ukwenda kule na mbecha tuge na mbecha akabangania kanguni na kantu 20 achiari ba skuru eu nandi bakanjiria kwandamana nugugwa na amantu ya tonyerero ni thirikari bwega mantu tutichona ndene South Imenti na ndimono nuntu etho jatarirwe nuntu mwalimu orwa makosa jawe kanetwa ino mwera tegero makosa utichoja kuoneka makosa ja bati kuinga mwalimu lakini kuona ne aciari bongwa botonyerwo na baka karidwa ndiguru baka didura baka didwa bakerwa nandi nuntu ijingira undie mujumbe kenda nandi maandamano jerwa ijo kari area fulani ijo kari goji ijo kari mitungu ijo kari nkwene nandi gutwike nandi maandamano ya suku maandamano ya sukuru Dr. Shanda Kimeti rutere rwa kithomo anatuonere kimyanke yawe radira uketa ja mitungu irari mitungu polytechnic ya irari au kuruka yari kae tu ira mitungu polytechnic thaizi mitungu inasono polytechnic nukuwa nukuona nandi irayuka yanto ngiri jire ngiri thatu thaizi ibatere kujukia thai bwa ina na nkurukie ibatere kuthwa ina ana kumangiri 10 ngiri toero nukuwa na ana bae kuba inge sana nuntu thai mujumbe na etere nandi na ngukuangi kwira etabakara ndiguru rais William Ruto ura etabakara ndiguru amwira nandi skuru ira nkondo mugithate umiokiria nukuona na nkuchokeria Shanda kinkaba muno mujumbe wa South Imenti nuntu ntukwira bejire na William Samoei Ruto kuruguria ithwa ina sono polytechnic Dr. Shanda Kimuthi na mwira ka mbasi skuru ira beno nini na ndi mheshimiwa ana baba nuntu nabo ibejite baba ingi ibachurwe mbasi na daktari rogona ndi William Ruto amwira gona ndi itakagina na nimbiteka tugurira na bai thai mitungu ina mbasi enjeru mbasi ni ejere nukuwa so ina sono polytechnic na ina mbasi hii nene mono ira community tumaira mbona community mitungu na within South Imenti no mbona abetumira nuntu no ni nene so kuma au ndakwira una achievement embere kiri endukizone mitungu ndakwira yari polytechnic thai national polytechnic no na umeote county ingine Kenya ina national polytechnic ngana Imeru nukuwa iji Imeru aja na mitungu nukuwa eu gochitania kwa mujumbe manzo ayo ndakwira mbwa tugeta ki kamera cia parliament tona ronga magitia nukuona but nukuona interview ande biejete okurukira connection na mutwi na ugwe na uju connection yantu bageria nuntu no ena nkoro guteria mukario South Imenti uro mudurire secondary kwina TVET ya rugurire amiretere murungurune ya Meru Tech nukuga ina TVET murungurune thai yetete bwega sana inda ameriongirite the other day ndethira ritwa ibae sasa na ibagutanwa ukona mukariona regoji agaita mwana akamureta Meru town na ejite kuthomera gintu ariku na ndi ukona batere gwita au murungurune akathomera au nyake hana nukuona na inyangara maira muciari akuona na certificate ira kaewa ara murungurune ire TVET ye murungurune ne abatikwewa ajabura ejariku Meru town ya iuna ni ngerekano nene ya mujumbe mantu primaries na chiumitie sana na mono na gwaka dining nukuona rikurenovate das na gwaka ina bingi bibiero ge school ora school ikaya proposal kawana ndi batutu na thina ya dining tuna thina ya gukara nukuona proposal ucionde ngakwira cio tinga tukuma jogoro iu project ucia skuru ira independent South Imenti na gintu kira cia ribonere mheshimiwa akanderi bagi kiambere imantu ja ndakwira mantu a skuru nuntu ja skuru ekwa ira ndathomaira au
Daiji mbwa bia bidatu bidiri ni ndirari kaiba renovation 6 classrooms na ke batu dia twathoma weku ruo roja ruo tonyo ukona frame ira chieku ikina ina uriku ikende nya gukira nugugwa riu kwa class ke koithirwa renovation kirithirwa bwake igake reteringi wambata na unangetho yani kintu kithwe standard nukugwa na mabati jara mabati jara gaitwa jara kiro ibati rikathiri na meankera rikarikara na ritikara kuithwa bura so au no barategere bona mujumbe Sandrak Mwiti ki weruba bure nyantu bakona weruba winya bwebombo mona gukurukira kukikira schools hiyo. Right. Yes. Ibwaga sana aruga good morning mutuma mburugo veve basic kigene. Daktari moves silently but makes great moves. 2-term daktari, 2-term rais. Ibwaga sana tugira moni ijaku ijaroke thogitaga. Ungia kauga aja the only tangible development is seen during Kratos time. The rest after him is just noise. Mbomwirate. Ute mujumbe kana ute MP wejanda ne South Menti tutiuga ateitete ngugi ukona ntukuna project iria kiraitwa atigire bari gasi nene muno ya ku connect na rami ndene South Menti nukona wategera ki kadhuri noe akweja kuna project iria atigire ndene South Menti nukona na iyo mbuga uakona we onere chakirei ito nukuona na kuno ngino akeja akaringa dimu kana auge andike mechinje uge waro na chakadhuri na kuna hiyo nacho uigwanda gutarira chionde na chici yao isha Sandrak Mwiti so nya mheshimiwa ari aka mtu akeja uge marande register jau birth and death certificate center of excellence cha uroretere nu Sandrak so inyawe na right ya kuga we bila kuona muntu noe na right chawe. Alright. Yes. Ibaga sana arembera good morning Kadhuri Mangongo aruga tuko na CBO hapa Ngongo we need you to visit CBO I think igekundi right. Yes. Ngongo isendire ku bana kome Ngongo iri Abogeta West. Oh, Abogeta West. Abogeta Baruguru. Okay. Bengine maybe yes. Thank you so much. Message gukinya. Auga maybe ugata bali ongera buba Ngongo. Na nombe na nchoke kiu kya CBOs rwambu abimebire bidiri mheshimiwa Dr. Sandrak Mwiti na reti indamene CBOs. Miriga otiye kuna mwiriga jwenu. Mirigera iwe ndamene okay na nkura ntu baithaye gintu jaki gintu jaki mujumbe nyage twage gintu ja CBOs be organizing yatire akwija na no etenya muchoro we bakejania nukona na project iu erinda CBO baithe ndamene imeriga akwi 70 meriga inantu magana jairi magana igana 50 300 yairinganira amwe yonde barantu nkurukia ngirithano bakalinde gurwau nukugwa merigeu ya igwana ndi isimbio ya dhija gikundi kimwe ya gikundi kimwe na barenda kurugura kiu kianda mene ikiriwandie mitungu barenda kurugura sako ba support ane etho mujumbe akeja na kantu kara membi ka support kawe kara nako MCA ja ka support kara nako unge ja ka support kara nako beja bakarekia kira account yu ya simbio yu nukuona ni nandi ni kenya mirige yonde nuntu ni gwatanite machamani jau jonde jadure samani yo jadure samani secretary na treasurer ikiri mirige yonde je nandi wakuga mantu ja simbio simbio mheshimiwa atirega guta kuriunga nuntu no na aria etagwa antu ba mwitana gitate na etakwigwa uraba kugitate uraba kuga na kuri antu uga membi Sandrak atoneka Miji nao batwi turakariba South Menti kuna PR ira ciari cia MP ura oreo nukugwa so daktari no achiumetie ku deliver akeja na tikanku ateja ne janu ntuja this week era dira yonde atimbete South Menti mbwe intu kujira ake ari atareo atari kirandu na ino no mirandi agwita ata nuntu no imuntu mume sana mbere ma ambete ajukie aburetere yo binya akeja jite kubwira ndaburetera ki
ndaburetera ki na ndi watuika twakaranwe na uri twakaranwe na u imbi tukuthithia nukuona so akariba Southiment ndendo bera uju Dr. Shadrack Mwiti nejete ground na tika tijaga nejaga na bugakaranwe mwanka bunoge ki program ura kuwa bambe bangite nukuwa so na ndakwenda kwira ugo CBU na ntainya Southiment yonde ndini bota bwiringanire iba locations location ni omono location yenu mirige yonde rau didie ni gento ke buchemani entuko mabumwite mumure mweshimi tukondo tutetheria kina bandike proposal wiki ofisine so inyake yakame budget hotel ya CBO ya Ndamene location ya Kirendene ya Igoki na gento ke bakwetia alright yes so pengine omwera bajane bari amwe barete proposal ibandike proposal bo basimbe bo bakwenda mweshimwa ibandike proposal bandika proposal yao kira bakwenda abariongera barete office barebe ki office ne kanyakine baketheria muntu gwitwa COM ka Susan COM constituency office manager kasi ungene Susan Yarimi baigwa ibo twithaira office ne go nyarira twina nyatumantu ya tuibo twita tukanenkera iba tukuma ground uratukuro na ground twagithata so ibaikie proposal cia oi office ne so baikia proposal cia office ne imbi bakwenda then mweshimwa habari ongere thank you boka sana bwana Matogi no mpende kuiguya parting shot no tukidogo director kwa mbere mathaja taja kuthira no mpende kuiguya parting shot ya kukiri mukari wa Southiment mbere nkwa kanyana ndika kwariria mukari wa county emere onde twambira Southiment parting shot yuko imbio South mbere mancho kire mukari wa Southiment katho sana na uni nyankiromba imburomba ira mukari wa Southiment nuntu mianke rende kurukete kwa tuika Southiment itwomei tulingine kira Shadrack igitari nene sana tuli mudure mbere na ara tuli mudure gita sana na ara nyuma nundu manzo airete idine mianke thatu manzo inye teuni yake na tika nkugo nundu maybe ndi akuenwe kana imbitho tugitania noe na idete mantu ja kuringithia mukari wa Southiment na ndenda kwira mukari wa Southiment uju thai cia sene tuli thai tu cia sene mukari wa Southiment na huge ntunkwenda ugwata miankero thurire twanjiritie na iguru William Samuel Ruto omithurire mianke 5 Shadrack Mwiti omwikire o mianke ngana 5 na thaici nyeyethe ni MCAs na babonde twathurire ba senator na kila kitu twabathurie mianke 5 na mianke 5 itakweria ara ona mbunge thirikari na ndeuga twite siasene tubatere oinga mato kintu kira ugwa mukari wa Southiment ukwenda kuthithirwa inyabiatho imbona inyabiatho muntu akejana kandi akaikiara ofisine akauga ndina kiatho ndina rambe akeja ofisine ara lakini twathikiria antu bana oba kwenda giteke utwanenkere mujumbe this time round bengo gene umeze utombonderiba nawe kiro mantu kiongo ugakaroku thirikari ni nthuku thirikari anga thirikari kirithia nawe ngo mwene utigwita kiyo mwira urenda kinana yomba kuthwe guteithia so inkwenda kura kariba Southiment tumirie ni mianke ejiro 5 na tukimire mianke 5 wengo mwene wina metho jote gatiri ngani ndu mwagitikia utongeria athithiria atena nduguga nundu no wejete ukwenda gitikiu ukwenda tuge for example ukwenda gitikia Dr. Shadrack Mwiti ukeja atikwira mantu jaka agutethia akura mantu jaka akuimbia kiongo umene Dr. Shadrack Mwiti na oteta ki Shadrack Mwiti kana wito ofisi newe nikuwa uga burenda bure ikundi burenda otethwa una bure gotethwa thai oni nduntu ndi agency na ndi mu youth ndukira kwenda gufocus yake ndene Southiment youth nukuona youth to baitana muno na kuna mheshimiwa na rekire mu youth mwenzangu kanya alitorasi mutuma nikenda athiuruka ikundi na bionde abitana ora baka benefit na mbesa nukuona ninyatha hizi ke ikundi bibia youth ke program mujumbe ndakwira mbua thai mbua milioni ira mbije icinenkanire ntura ntina document yongwa ira antigirite ndatigirite i milioni 9 na ira youth baibangaga bakaikia proposal ciao bakaewa mbechi ira cia thirikari ira cikundi nikuga so inyawe mo youth na gwatinda kwanganga na ukiuga anga thirikari tikuthithia ukeja wario thirikari tikuthithia wane lakini ukwatu ko gomba otethia ntu ukwatu ko ukuthithia ja youth
ukubangania yuthi nya 10 ka 20 bwa ya proposal bwa kia thirikari bwa wenya mbecha womba kuita biashara na ukendelea na biashara iku ndukuona nyari ngugi itikuonekanga watuka kwa biashara ni nuku ngwata na Dr. Shadrack Mwiti nukuona kuna program ithiurukite ndene Kenya empowerment youth women empowerment nyayo ntariki 13 bwana ule tumba yombo chinchwa Dr. Shadrack Mwiti na kwenda ndene South Imenti into bila biwejana na area biwejana ndene South Imenti na bikayo ikundi bila bi registered nukuwa ikundi bila bi registered na bikia proposal into bila bikwenda guthetherwa na thirikari nuntu murandi jwano ati kwenda jwa thiuruka constituency ingi nya South Imenti gitata itigirwa nukuona so ukona mheshimiwa na chiumitie sana gutigira every corner ikwa ina ndo ai akoithia bura nkithiria kwina gintu kingi kiariragwo muno mutuma kia mantu ja kieni kia ndege bugo raigwa something kieni kia ndege kieni kia ndege kira kia mitungu twatega thai Kisumu kina kieni kia ndege tu twatega Isiolo ina kieni kia ndege mitungu aria ndene South Imenti kwina kieni kira kia ndege lakini utengo gigitairwo akirimawa iga komborithanirwe na nkwenda kwira South Imenti na nangi kwendwa nkwenda kwira kariba South Imenti nuntu nyani ndiongete au ulimbwa bunde bukuona ara kainto bila bunde bukuona ara ibyo byotuma igwa gituma kiugwa gikiringwa nuntu Dr. Shadrack Mwiti na kwenda nyabara bare ero tindikana ara otindika yuma kyonyo ina mara nyathirikari oria itite na ikero itite kenine kya ndege nukuona na kwenda ndege ciu kwa Kisumu ndege ciu kwa Isiolo ndege ciu kwa Mombasa inya nuntu ndene South Imenti yewe kuna kieni kia ndege akirete ariku akirete au nukuona ethinere guturia muno ya antu kaigwa mtu otigerie ndeka thate aringi ona daktari mbuga 1 hour aringi bua nukuona kimurimo juju mwajitie ukeyotegera ndene Meru County ndene ya Meru County uwekari mbugo tikieni ki standard kieni kira daktari omba kuma Kenyatta akaguja ariku akagwa na gatirita mtu au na gachoka kageta side ingi daktari akoka sita kintu kimuno kintu ki akakikisha mtu etho ni Meru general aibo nukona ndi ijite kwa Rwangi rwa Kenyatta tio ijite kwa ne tio thirikari kwa kathai daktari akauma Kenyatta au mo direct kiura mibango daktari Shadrack Mwiti akaumwa akagwa mitungu ndaika nya 15 nuntu kuma ndege kuja uti 15 minutes akauma au akayukwingara kejaja atirita mtu la una nyomwere muhimu sana ungiuma tukwa Kenyatta tumira 4 hours njirene na ambulance within nya idari mwe mtu akugitata akurikirwa thina nuntu nabo kuna mantu jajeku kuna urimi tulima muno biuma abigeta Mombasa kwatuka bigeta Mombasa ri nya kwa mbuko aja kwatuka ndege nuntu kiendi gitayari into bikodhura no bionde ndege ejeka gukiria au South Imenti gukia ukona youth still iba kwenda ngugi ibotela bakiona bakiwa iba kwenda ngugi for example kiendi kira kia Algeria ayudi baba ingine ne South Imenti bakona ngugi aliko bakona ngugi au nukuona na gintu kingi kuna murandi mheshimiwa ng'ang'e na jwa chiumeti aju sana murandi jwa ile bya ng'ombe na jujui na sio mitungu na ndakura manzu amenke ng'ana ithatu jara durete mujumbe kieni kiwanda kira kirio bya ng'ombe na gitindikite sana ndene South Imenti nikienda mukalio South Imenti na Meru County uye kali irio bya ng'ombe bithithiru ariku bithithiru ara nugugwa bithithiru au apokasi data mukalio mitungu mukalio South Imenti kiwanda kira gikithithwa gukenda ma secretary ukenda makarani wira wanga 70% ikabati kuma within ariku kwani itatoka wapi na ndi into bibionde ikonkuria kariba South Imenti tukire niki na turombere Dr. Shadrack Mwiti utuko na muthenya nuntu mantu jara bangite ngombo jarikiria na tumbo mwira jangi nuntu na ndi mbua igitari ari ngejite akeje turaya atiri burenda bita kuongera kubuthithia ate yes
Thank you so much Kome. Igutariria mantu na aru ndikane mutagerete ukane mantu jagi utongira pa South Imenti. Ingwetikia as the days goes by ukethagira wena kanya maybe gakujaja. Yes. Kwariria mukari wa South Imenti na kinyambe umbithi. No to 2027 vijana barero bashumiri na wingi nikenda bakaringa kura kuthura tongire bara bakwenda, right? Yes. Thank you so much na kinyawa chokera rutaro runge kethania South Imenti. Yes. Asante. Ibaga sana mutageri rukari rwaria rwegie geshiga bunge ge South Imenti ngukari na Kome Matogi brand ambassador South Imenti agochokia bire kathumba bira bithirito bikioragwa na bira bithagirwa bikiaragirwa actually ngukari ndi kururu mantu jau jegie kieni kia ndege ni ari moya kiuria kia chumburite sana na kiaragirwa na njira inene. Thank you so much go clarify pia on that na kuga what was happening nonto niginto daktari Shadrack warane mujumba wa South Imenti ombere guitia kagita na karia mutongere wa mugongo ariungite tugirwa gitia mantu jau kieni kiu baga sana mbedronge kwa ndagira kagita gakega mbedronge kwikero tera rungi ni kenda ukomba gweta na mbere na mibango ya Meru TV tushemani rojo rojo tukatho tukitona mugeni kuma kupete kiki ni kiama kia rimu bashukuru cha secondary hitu dore tukiaragirie mantu jegi mathomo mathomo jedire tujaki tonya mantu kathumba ko ntuko rojo tukatho twina atongeria bakupete nikenda tuketana mbere na kumenya what is happening in the education sector. That is tomorrow on Tuesday mantu jegi kithomo ni tukatho turiaja nikenda kuthuja ibanga sana ombe to Dennis Mutuma mugeni wakwa ntuko kuma South Imenti arimanyikana ta Kome Matogi.